Salmana, ته دلته کله راغلې؟ Hi, Salman. When did you get here? When did you get here? السلام علیکم اسده. زه خو تقریبا داسې یو ګنټه مخکې راغلی یم. Hi اسد. About 1 hour ago. Hi اسد. About 1 hour ago. که تاسو وایئ چې 1 hour ago د یو ساعت مخکې، که وایئ چې 10 minutes ago لس منټه مخکې. او ته دلته کله راغلی؟ And when did you get here? And when did you get here? مون خو تقریبا دلته 2-3 غنټې وشي چې دلته یو. We have been here for about 2 or 3 hours. We have been here for about 2 or 3 hours. آیا ته نصیر سره راغلی؟ Did you come with Nasir? Did you come with Nasir? یا هغه آلته دی. هغه نینی ټیبل خواته چې ولاړ دی. Yeah, he is over there by the table. Yeah, he is over there by the table. By the table د ټیبل خوا کې د میز خوا کې ولاړ دی. او دغه ښځه څوک ده چې ورسره خبرې کوي؟ Who is that woman he is talking to? Who is that woman he is talking to? کومه یوه یادوي؟ هغه سره خو دوه ښځې خبرې کوي. Which one? There are 2 women talking to him. Which one? کوم یو یا کومه یوه؟ There are 2 women talking to him. هغه نرۍ شانتې ښځه څه ده؟ هغه سرې جامې چې اغوستې دي. The slim young woman wearing red dress. The slim young woman wearing red dress. او هغه یادوي. هغه خو د ناصر ترور د زبیده. Oh, that is Nasir's aunt زبیده. خو دا خو ما کله دلته چیرته نه ده لیدلې. But I have never seen her before. But I have never seen her before. آیا هغه دلته په لومبي ځل راغلي؟ Has she come here for the first time? Has she come here for the first time? For the first time مطلب دی په لومبي ځل.